Kain, kain. Chap, chap. Kapsat, kapsat, kam, chap, chap, chap. Oh, kamatis, oh. Kamatis. Saka sibuyas. Oh, punta. Kalau punta. Yes. Remove your heart. Remove. No allowed eating cup. Good. No good. No. Haram, haram. Something level. Is no remove the cap. Pak. Dari data Malaya. Betul. Say hi. Lo kira-kira? Apa? Ulam daw. Abot na. Order ulam daw. Kam, kam. Dando. Kapatid. Kam, kam. Between one and Today birthday bakit? YouTube. Ronaldo come late. Ronaldo busy. They no talking there because Marites coming there. You working there. Manila na. Yes. Oh, good. Ronaldo. Cap, cap, tal. Let video. Tal. Ah. Ang bukong sa. Suka yan. Lagi mo suka. Hindi yan. Kain, kain. Eating chicken feet. Lang. Di ba mahal sila sa? Nababad ng suka. Ano? Si higher pan. So people see you. Good. No video. Inampun ni Sir Obet, oh. Ampun mo na.
Wala na pabili ng pagkain niya. Sama-sama live, nih. Doon sila pambili. Kaso ayaw nila kumain. Doon. Ayaw lang. Oo, ayaw lang magkasdo sila. Ano na magkakawa, da? Ito, no? Noon. Wow. Wow. Ay. Cellphone. Lolo. Ano? Cellphone? Oh, cellphone niya. Pinahawak niya. No, sir, outside! Nado? Kaya hindi siya nakaluto yan. Ano? Paano buksan yung titin niya? Wala pang bayad. Ako dami yung pambayad. Dito wala. Yan, kunin mo man. Mahinang sila to eh, ha? Manyaman. Sarap ng tosino ni Sir Robert, oh. Tosino langgunis ah. Ito. Ano yan? Langgunis sa Komplit yan. homemade. Nalibre sa kasan yan. Shelter. Oh, sili. Doon, Rolando. Noy. Dalam tu cara, cara. Oh, eso. Voy mo kami niya. Ano? Yan. Yeah, alas ka. Matis with bagoong. Labet. Nung tibolet. Hmm? Kena bila buat. Ganun. Muka lakas mo. Taban. Di ada duduk. Apa itu dulu mah dulu dalam terbang. Hmm? Apa itu? Apa itu dulu? Sobrahan Sir Robert kahapon. Di nakapasok. No, Rose. Ito. Right, oh. Ha? Ba't ang alat siya? Bagay nga sa suka eh. Ha? Suka. Ay, kasi nasasama mo. Hmm. Ito siya sabi. Ano? Wala na. Nawawala yung alat niya. Hmm. Ah! That's it. No, no. Hmm?
Very strong. Strong, is it? Strong? Ang sarap naman sukan mo. Dapat pala may gritay siya, ano? Ha? Tuyo. Hindi, wala nang tuyo. Binigyan mo sa akin. Ito sana ang bagay siya. Look, nanalo na naman ako. Do it, eat it. Eat it. Tomato. Love it. Wash out. Tapos na Hello. Wash out. Pinawin sa Sir Obet sa ano, sili, oh. Eh, sili, oh. Grabe. chilio. Chilio. Ito yung, No? why? No like. Wala po sila. Okay, guys. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Inshallah. Subscribe. Good appetite to me. Master Chef goes to Obet. Number 1, Master Chef. And also Takla. Ay, bye-bye, guys. Thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye.